Yesu nashimwe cyane, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Abakunzi bicene ya Pasikasi, abakunzi ba Yesu Kristo arabakunda, nanjye ndabakunda bene data, nukuri ndabakunda cyane. Ku izina banyita Pasikasi, nkaba ndi umukozi w'Imana kandi nkaba nkunda Kristo Yesu. Haleluya. Uyu munsi ibyo naje kubabwira bene data ntago ndi bwigishe. Uyu munsi nje kubabwira ubuhanuzi Imana yampaye, gusa sinabivuga naricecekeye, ariko harashize iminsi ndabifite. Rero uyu munsi mbonye ko ari byiza nabahereza kugira ngo mwumve iby'Imana iri kiravuga, kugira ngo ntibize bimparugwe ko ngo Imana inyite nk'uko ndumugararije. Haleluya. Ubwo n'ubuhanuzi buvuga ku nzamba indwi, inzamba zirindwi, byumvikane ko ari abamarayika barindwi bagiye kuzaza mu isi. Abamarayika bazavuza inzamba zirindwi, kandi buri mumarayika arafite, mbese inzamba azavuza rumva arafite ibyiwe. N'undi mumarayika avugije hazaza haza ibindi. Ibyo byose ni ibintu bizabonwa n'abantu mbese baze kumvira Uwiteka, nk'abantu b'abanyabyaha. Bene data, nukuri iyo umuntu ababwira ngo nimwihane, muve mu bwo kwikinisha, muve mu busambanyi, mbese muri rusange ngo mwihane ibyaha, nukuri ntago mba ndikunda batuka, nubwo myumvira kumwe ngo ndikunda bacyaha, ndikunda babwira nabi, ntago mba ndikunda babwira nabi, mba ndikunda vuga uko mba nategetswe nanjye. Haleluya. Rero bene data, ni musenge, muze musenga n'amasengesho yo gusaba imbabazi, mbese muze mwisonzesheza gusaba imbabazi. Se bene data, ndababaze mbere yuko ndi butangire, mbe ni kangahe umaze gusenga amasengesho yo kwiyiriza usaba imbabazi? Mbese ntimuzi ko Yesu ari mwaraza? Ntimuzi ko Yesu aje? Bene data, muguma mwumva amagambo y'Imana ariko ntago muyumvira. Muguma mwumva amagambo y'Imana ariko mukagira ngo nibyo gufyinata. Ntago ari byo gufyinata bene data. Yesu Kristo araje. Nimumese imyenda yanyu, nimumese imyenda yanyu, kuko Yesu araje gutwara abo yakoye amaraso yiwe. Yesu aje gutwara abageni biwe. Reka ndababwire, ntimusinzire bene data, nimusenge mwame mwiyeza, kuko nguwo Yesu araje. Ibintu bigiye kuzaba ni byinshi, ibintu bigiye kuzaba biteye ubwoba ni byinshi. Igihe Yesu azaba yamanuye abamarayika barindwi, buri marayika avuze ibyiwe, nukuri n'ibibazo, n'ibara rizabonwa n'abari mu isi. Bene data, reka nsenge hanyuma ndabashikiriza, ariko hariho amagambo ntabasomera, ndabahereza hanyuma namwe mugende mwisomere. Hariho nayo ndi bubasomere. Haleluya. Data, mu izina rya Yesu, dore ndaje ahangaha Mana, ngiye kuvuga ibyawe Kristo. Ndakwinginze umuntu ari we wese Mana ari bwumve irino mburi, Uwiteka we Mwami, ahinduke ahubwo ajugumire, yihane, yame akwiteguriye, yame agira inyota ryo kwihana, yame mbese akuvuga mu kanwa ari kwihana gusa. Data, ngo ni haleluya, ndibuka rya jambo wambwira ngo ni mwame mukenyeye, ngo kandi amatabaza yanyu yame yaka, ngo ni mwame mukenyeye, ngo kandi amatara yanyu yame yaka.
Uwiteka Mana, niba ngibi bigiye kudushikaho, Yesu ndakwinginze utabara abantu bawe, ndakwinginze udutabare Mana. Mana waremye ijuru n'isi, dutabare twebwe abantu bawe. Data, ni wamutweza buri mwanya, ni wamutweza buri munsi. Urakoze Kristo mwana w'Imana. Ndaboheje satani n'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Ndirukanye ikintu cyo cyose kitari cawe. Ndakwinginze Uwiteka Mana nyiringabo, uze mwamurungika abamarayika bawe wamane bangote hano hantu. Uwiteka Mana, ngiye kuvuga ibyawe ahangaha. Ndakwinginze uzunshigikire Mana. Biriya ry'amagambo yawe y'ubuhanuzi ngiye kuyatanga, abayumve, abajugumize, abagira ubwoba. Urakoze Kristo, ni mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Ni wamamare Yesu. Ni wamamare Uwiteka Mana nyiringabo, ni wamamare kuko uruwo kwamamara. Ni wamamare na satani baramwamamaje. Ni wamamare na satani baguma bapostinga ibintu by'abantu bambaye ubusa. Abantu bariko bararongorana abagabo ku bagabo, baguma bipostinga ku ma YouTube. Mana we, satani yaramamaye, nawe ni wamamare. Ntako batagira kwamamaza satani, ariko nawe Kristo ni wamamare. Ni wamamare mu izina rya Yesu Kristo. Ni wamamare Papa, ni wamamare Kristo mwana w'Imana. Ni wamamare. Haleluya, haleluya, haleluya. Ni wamamare Uwiteka, ni wamamare isi yose itakuzi kumenye. Ni wamamare kuko icyubahiro ni icyawe. Ni wamamare kuko atayindi mana iri hejuru yawe. Haleluya. Ni wamamare kuko urabikwiye. Ni wamamare Kristo warungitse umwana wawe w'ikinege. Yesu Kristo, uraza uradupfira kugira ngo twebwe turonka agakiza. Ni wamamare Kristo, twaraba kurimbuka, twaraba gupfa rubi, ariko uraza uritanga kugira ngo twebwe abana bawe turonka agakiza. Ni wamamare Kristo. Haleluya. Ni wamamare, ni wamamare, ni wamamare, ni wamamare. Habwa icyubahiro Kristo. Ndaguhaye icyubahiro imbere y'abantu. Ndaguhaye icyubahiro imbere y'abantu Kristo. Habwa icyubahiro, habwa icyubahiro Uwiteka Mana waremye ijuru n'isi. Habwa icyubahiro, ndakwingiza icyubahiro, ndaguhaye icyakire. Habwa icyubahiro Kristo, habwa icyubahiro Uwiteka Mana, habwa icyubahiro. Haleluya, habwa icyubahiro. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Bene data turagowe. Bene data ibintu biratujeho. Bene data ni musenge. Bene data amagogo araje. Bene data ibibazo biraje. Nimureke gusinzira, nimuve mu byaha byanyu. Dore abamarayika 7 baje kuvuza inzamba. Yesu Kristo aje gutora uwiwe, umwe yakoye amaraso y'igiciro. Bene data, ntihagire umuntu n'umwe agutwara ikamba ryawe. Yesu Kristo araje. Haleluya, 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 haleluya. Yesu, haleluya, Uwiteka. Haleluya, haleluya. Ndagushima Mana, ndagushima kukuri kurakebura abantu bawe. Ndagushima kukuri kurakebura abantu bawe kugira ngo bitegure. Haleluya. Yesu Kristo, ndagushima uri kurabwira abantu bawe bitegure kuko ugiye kuza. Haleluya, uri Uwiteka Mana. Ndagushima Kristo, ndagushima. Haleluya, Uwiteka Imana habwa icyubahiro. Bene data, nukuri ku bantu bataragira subscribe ku channel yanjye, muyikore kugira ngo muze muronka ibintu byinshi bitandukanye Imana ingezaho. Nkuko nabwiye, ino channel ya Pasikazi iri mu Imana, hari mu Imana. Bene data, hari mu Imana. Reka rero ku bantu bafite Bibiliya,
nimugire iki, nimufate Bibiliya zanyu, hanyuma muzingure mu gitabo cy'ibyahishuwe Yohana. Bene data, musome, ndabasabye musome n'ukuri, musome bino bintu Imana yampaye, kuko ndayimaranye iminsi myinshi, ntago nawe bwabitange. Mufate igitabo cyanyu cya Bibiliya, muzingurure, musome, murebe ibyibigiye kuzaba, musome, murebe amagorwa agiye kuzatera isi, musome, murebe ibintu bigiye kuzatera isi. Bene data, haleluya, Yesu nadufashe, musome ibyahishuwe Yohana igice 8, umutwe w'ijambo handitse ngo iby'inzamba ndwi, bisobanura ko abamarayika 7 bafite inzamba 7. Muhere ku murongo wa mbere mushikane ku murongo wa 13. Kuwa murongo wa 13 murabona ahantu handitse ngo uko isi izabona ibara ibihetangabo 3. Ahangaha nimwamara kuhasoma ntago ndi bubasomere, mujabuke kandi musome igice c'9 ibyahishuwe Yohana, muhere ku murongo wa mbere mugeze ku murongo wa 21. Haleluya. Bene data, namba ufite ubunebwe nugusenga ubwo bunebwe bwawe bukakuvaho, kuko ubwo n'ubunebwe buva kwa Satani. Musome ijambo, mwumve ibintu bigiye kuzatera isi, ntimugire ubunebwe, ndabinginze ntimugire ubunebwe bene data. Satani ntabafate ngo atume mugira iki musinzira mugira ubunebwe, kuko n'amagambo makeya, n'amagambo make ariko akomeye cyane, n'amagambo make ariko akomeye cyane. Ndabasubiriremwo ibyahishuwe Yohana 8 ku murongo wa mbere kugeza kwa 13, ibyahishuwe Yohana 9 ku murongo wa mbere kugeza kuwa 21. Musome. Nanjye rero ngiye kubasomera, mwumve mutega amatwi bene data. Iyi si yarangiye, ushaka ngo hari agakorasi kavuga ngo uri mu rugendo nshuti, uri mu rugendo nshuti, shishikara wiyeza, aba shishikara bandura, niba shishikare bandure, abezwabo niba shishikare bezwe, abezwabo niba shishikare bezwe. Misi nayo irahera, misi nayo irahera, igihe naco cihuta gushika, igihe naco cihuta gushika. Mwumva amagambo ari mu iyo ndirimbo. Reka nanjye some ndabasomere ibyahishuwe Yohana igice 10, ndahera ku murongo wa mbere shike kwa 3, hanyuma nce njabuka nje ku murongo wa 5
shike kuwa karindwi. Haleluya. Reka nsome. Umutwe w'amagambo uvuga ngo iby'umumarayika w'inkomezi n'agatabo yari afite. Ngo iby'umumarayika w'inkomezi n'agatabo yari afite. Haleluya. Mbona umumarayika wundi w'inkomezi amanuka ava mu ijuru, yambaye igicu, no mu mutwe yari yambaye umunywamazi, mu maso hiwe hasa n'izuba, amaguru yiwe asa n'inkingi z'umuriro. Yari afise mu minwe agatabo kazinguruye, ashinga ikirenge cy'iburyo ku kiyaga, icy'ibumoso agishinga imusozi, asemerera n'ijwi rirenga nk'uko intambwe yivuga. Asemereye imituragaro ndwi ituragara amajwi yayo. Ko murabyumva? Asemereye imituragaro irindwi iraturagara n'amajwi yayo. Umumarayika. Reka ngende ku murongo wa 5. Umumarayika nabonye ahagaze ku kiyaga n'imusozi, amanika ukuboko kw'iburyo agutunga mu ijuru, arahira ibaho ibihe bitazoshira. Urumva umumarayika yaramanitse ukuboko kwe kukuryo agutunga mu ijuru, arahira ibaho, ngo ararahira ibaho ibihe bitazashira, ararahira ibaho ibihe bitazashira. Yaremye ijuru n'ibirimwo, n'isi n'ibirimwo, n'ikiyaga n'ibirimwo, ati ntibitebye. Ibyo byose mugiye gusoma bene data, uyu mumarayika yararahiye ati ntibitebye, biraje bene data. Nimusenge, nimwiyeze, kuko Yesu aje gutwara umuntu wiwe. Nimwiyeze, musenge. Ntibitebye. Ariko mu minsi mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi, ahazoba agira avuze inzamba, n'abamarayika 7. Buri mumarayika afite inzamba azavuza. Umumarayika wa nyuma, bene data, uwa nyuma ni wumve ibizaca biba. Niho ibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe. Ngo niho umumarayika wa 7, kansubiremo, ariko mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi, ngo mu minsi y'ijwi ry'umumarayika w'indwi, ahazoba agira avuze inzamba, niho ibanga ry'Imana rizoba riheraherejwe, nk'uko yabariye abasabyi bayo ubutumwa bwiza, nibo bavugishwa nayo. Hari abavugishwa n'Imana bariko baravuga ibijanye n'ibi
bene data mube makini. Ibi nibyo ndabwiye Imana yampaye ngo ndabashikirize, ntago ndi busobanure. Gusa ico ndababwiye bene data, mwiyeze Yesu araje gutwara umugeni. Uwiteka Imana naba umugisha, abagirire neza. Ntimwibagire kuja gusoma mu byahishuwe Yohana igice 8 gushitsa igice 8 ku murongo wa mbere gushitsa ku murongo wa 13. Ntimwibagire gusoma ibyahishuwe Yohana igice 9 ku murongo wa mbere kugeza kwa 21. Harimwo byinshi by'inzamba 7, abamarayika 7. Reka dusenge. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndagushima Mana kuri Uwiteka. Ndagushima ko umpaye gushikana ibintu byawe kugira ngo abantu bari bose babyumve. Urakoze Kristo Yesu, nta yindi Mana iri hatari wowe. Ndakwinginze Uwiteka uhabwe icyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo. Ndakwinginze Kristo umwuka wera herekeze mu magambo agenda ashike ku bantu benshi, ni mu izina rya Yesu Kristo, amena. Bene data, ayo magambo ntimuyicarane, muyahereza abandi, kandi musabe umwuka wera kugira ngo abafashe. Yesu abaha umugisha.